Hai, saya Hidayah. Masuk UTAM 2009, starting dengan saya start dengan diploma. Kemudian graduate master pada 2018. So, sepanjang tu saya selesaikan saya pertingkatan daripada diploma, degree dan juga master dekat UTAM. Masuk tahun berapa? Saya Syafrinas. Saya masuk sambung degree dekat UTAM pada tahun 2013 dan saya graduate pada tahun 2017. Okay. So, sekarang kerja apa? Oh, sekarang kerja dekat Intel dalam 5 tahun sebagai System Validation Engineer. Kerja kat mana? Saya bekerja dekat Motorola Solution dekat Bandar Lepas as a software engineer. Saya masuk situ pada tahun 2022 Januari, tapi sebelum tu saya ada bekerja kat tempat lain juga lah. Salah satu tempatnya dekat Intel juga. Gitu. Masa dekat UTAM tu diploma saya sepanjang diploma hingga semasa ambil saya berada di Fakulti Jurusan Elektronik dan Komputer. Start dengan diploma in Electronics, Bachelor in Electronic Engineering dan juga Master in Electronic Engineering juga. Saya waktu dekat UTAM saya sambung dalam Computer Engineering, Fakulti Elektronik Komputer FKKK. So selama 4 tahun tu saya dekat FKKK lah. Master in Computer Engineering. Sebab pada waktu tu cuma dekat UTAM je yang macam menawarkan computer engineering. So UTAM ada dalam selection dalam saya punya pilihan pula. So dekat UTAM dia ada computer engineering, I mean major in computer engineering. Sebab tu saya pilih UTAM dan alhamdulillah dapat dekat UTAM. Oh, kalau saya lebih personal lah. Jadi masa FPM tu, masa tahun 2008 je, tak terlalu banyak pasal internet ni macam susah capai lagi. Masih kita orang apply TU tu. And saya tahu yang saya memang nak kampung in Pikal. Tapi tak tahu di mana. Tapi kebetulan masa saya kampung kat Selangor. Jadi saya merasa tak jauh lah untuk utama. So saya memilih memang I think lah dalam 1, 2, 3 tu macam ni lah. First impression saya ingat saya macam okay je. Maksudnya macam sebab itu first time saya pergi ke Melaka, and then dia punya keadaan pun tak ada yang seruk ke apa ke, and then cuma buat situ, and then dia pun dekat dengan MIDC and all, so tak susah. Dan juga tak susah dengan facilities yang dia sediakan waktu tu. Okay. So just nice. Rasa sama jugalah that sebab saya resume tu dekat kompleks sukan. So masa along the way ke kompleks sukan nampak fakulti. So kalau compare dengan previous batch mungkin diorang masih lagi di bangunan kedai. So masa tu kita orang masuk tu macam you guys pelaki macam okay. So aku betul okay lah. So not that bad lah. Pada waktu saya tu semuanya lengkap lah. Semuanya lengkap dan macam memudahkan para pelajar untuk sama mempunyai pengajian lah. Maksudnya library okay, and then lab okay, and then ada komputer yang cukup. Semua macam lagi okay lah. Lepas tu lebih baik lagi around that. So I think like facility okay lagi-lagi. I think like TCC macam antara yang awal siap masa tu. So I think like masa saya diploma pun semua macam equipment semua ready. Cuma asrama dia. Oh, asrama waktu dia sering dia study. Oh tak, aku makin lagi duduk apa bahasa boleh. So masa tu asrama lah. Cuma masa tu saya rasa kita punya isu adalah bawa ayam je.
Aku lebih kepada asrama jauh, naik bas. Sebab masa tu period kita ada asrama kat dalam time the final diploma tu dalam 3-4 tahun sampai ke degree, ada asrama kat dalam. So, masa tu transportation memang big issue lah kan masa itu. Jadi, degree tu yang the highest, so ada facility tu macam well enough. Cuma itu sajalah kekurangannya. So, kalau cabaran untuk saya waktu tu, waktu semester kedua, ketiga tu cabaran saya transport jugalah sebab kita dah ada kereta and all. Tapi waktu tu memang ada bike. So waktu tu memang kita duduk kat luar. So ada in a short period memang cabaran dia adalah transport dengar. So bila macam kita berdiri kelas, tiba-tiba kelas cancel sebab ada lecturer ada emergency and all. Kita kena tunggu another bus untuk balik. Macam tu. So I rasa tu je kot. So facility I think like for KKK I think cukup je lah cuma sebab I think like masih diploma aku macam diploma lagi banyak advance berbanding degree. Jadi masa tu macam anything kalau nak construct apa ke dia semua cukup for that time lah. Even mask up cuma kekalan masa masker sebab research jadi dia lebih kepada advance sikit dia punya teknologi. Masa tu dia lagi crucial sedikit cabaran lah untuk siapkan. Perasaan waktu combo tu masa kita rasa lega, bangga sebab unique kan. Selama 4 tahun tu macam-macam yang kita lalui memang rasa berbangga. Rasa leganya finally ini kita dapat. So terbalas lah semua kita punya cabaran-cabaran kesusahan waktu kita dekat Melaka sebab saya orang Penang. So Melaka tu a bit far. So saya rasa selain daripada yang cabaran yang waktu yang dekat ikan pasal transport tu, kita nak balik ke kampung pun memang ada tekanan jugalah kan. So bila dah dapat memegang segelung ijazah tu memang rasa happy lah macam tu. And then daripada segi perumusan daripada pihak ITEM juga, saya rasa waktu tu memang tak ada isu lah. Cumanya untuk saya macam jauh ni, yang waktu tu pun kita dah start bekerja, ada setengah yang dah start bekerja and all, mungkin ada dekangan masa sebab kita ada sesetengah ni macam baru mula bekerja, so macam tak dapat nak ambil cuti yang banyak ke and all kan. And then macam sebelum balik pun kita dah boleh pulangkan Dubai and all semua tu. So pengurusan dia tak suka, cuma I rasa macam kekangan dia tu mesti dah macam masa macam tu je lah. So sehari kuliah, I think kalau nak bandingkan kita Medical UC dengan UC Research UC yang lain, I think it's quite happening sebab kalau saya pergi publication macam others RU UC ni it's a big doubt. So compare dengan UCAM yang happy macam ITAP ni macam the vibe is there, seronok. Macam 3 kali saya punya convocation pun macam still excited walaupun you dah gitu masa-masa you degree still excited sama macam pesan ni. So pengurusan kalau particularly ketiap batch tu mesti akan ada pro and cons, ada technical problem apa semua, tapi secara keseluruhannya macam ini bukanlah kenangan yang pahit. So saya rasa macam dia okay, that's nice. Macam and saya suka how diorang make it convocation is formal compared to other university macam easy santai balik karaoke ke apa ke whatsoever ketika event berlaku di STT tu saya lebih suka UTM yang masih mengekalkan formality.
tak tahulah rasa rasa kena pun nak rezeki berbuah ke lah yang pada kali. And then ikhlas dalam melakukan sesuatu lah. So kerja ni buat apa-apa pun kita kena ikhlas. Belajar pun kena ikhlas. Macam tu. Terus selain daripada tu, ikhlas. Kalau in terms of, itu macam aku bertanya-tanya. Kalau daripada segi strateginya, I think you need to feel competitive a bit. You are going to attempt strive benda tu. Jadi, and also, selalu letak target. Rendah pun tak apa. Sekurang-kurangnya kalau you ada target, you ada sesuatu jalan yang you ada target, you nak go. Kalau you tak ada target, insaf, okay, you just like what everybody insaf. Hidup sekarang hidup. At least put a target. Kalau you tak dapat sini, you dapat sini. Put a target, be a bit competitive and dalam masa sama hargai diri. So, cara ini ada sendiri. Macam mana struggle kita, jangan sampai kita tak jaga diri kita. Macam tu, mental tu penting. Kena jaga mental. Itulah. Oh, okay. Waktu intern, saya sebab kita orang engineering like sebab ada fakulti yang terus intern terus kerja. Intern kita orang pada tahun 3 design yang kedua aku. Dan kita orang kena masuk pengajian simula setahun. Memang ada gap sikit lah. So yang tu waktu intern tu seni banyak competition lah. Macam kita kena compete dengan orang lain juga. Sebab tu tak banyak, bukan tak banyak company yang ambil untuk intern. Tapi agak mencabar juga lah waktu untuk kita cari tempat untuk intern kan. Sebab selalunya kita tahu intern ni allowance yang dibayar tu sangat rendah. So kita nak kena consider hingga banyak kan. So agak mencabar juga. Tapi waktu tu saya dapat backup tulis. Company dia company Franken, saya ingat lagi. Tapi company tu dia motor chemical. So untuk make sure saya tak ada masalah untuk grad, saya memang accept je kat situ. Tapi seronok sebab selain belajar daripada komputer itself, saya pun belajar pasal benda-benda yang benda lain tapi dalam bidang engineering. So daripada situ kita tahu engineering ni bukanlah dia satu bidang yang sangat besar yang kita boleh teroka. Masa saya, kita orang internship dalam 3 bulan. So saya ada 2 kali experience internship, diploma dekat hospital Suraya, degree dekat telecommunications engineering line. So I think like you say macam competitive sometimes you'll be accepted, cuma you choosing allowance ke tak ke, more like that. Tapi macam 3 months is short period for me. I think like tapi it's very sweet moment. Macam you tiba-tiba you masuk industri, macam you allowing to be untuk melakukan kesilapan yang kapten ni marah. So macam you experience what kind of industry looks like. Pasal you experience a real environment of industry. I think like macam kalau extend a bit the internship okay juga. Tapi cuma perception from employer ke the internship macam ahli kunci. Kan make sense lah. Macam bila kita graduate, kita masuk kerja, it's totally different what you study. I still, even after 5 years, 6 years working, it still feels shocking to be in industry because life is so abundant. Macam study, you pass the exam, you try deeper, you will get a good point. So tapi you active proper, you will get this point. So macam bila kerja, it's very different. So you kena balance ini so punya hati kerja. Very important for the internship. Cikgu belum kerja kalau 1 tahun lah maka tu I think like basically tahu lah how the suitable period. I rasa paling penting adalah every student tu yang boleh experience and exposed to the real environment of working country lah.
ucapan untuk student untuk student semoga berjaya, jangan pernah berputus asa. Tak kisahlah macam mana, ke mana kita pergi pun, setinggi mana kita terbang pun, jangan lupa di bawah kita, keberkatan terpenting juga, and then paling penting adalah jaga diri sendiri, dan juga jaga kesihatan dan juga kita. Untuk student, bersihkan whatever it is, focus on your study. Just another phase untuk getting a job. So bakal alumni, keep striving. The job is there. You just have the faith on it. It's okay kalau sekarang ni down. Let it just like that. Sometimes you up, sometimes you down. But for whatever it is, appreciate every moment. Adulthood is something like that. So just go with that. For you, Pam, I really love you. I really like you. Okay tak? It's very sweet moment. Even though masa I datang dia, I still keep masa tadi dia call and okay, you can I go there. Because I really love, really sad. I don't know. Go back there. I hope you one day you be a RE. So senang nak tambah PhD. So I think like you almost there. I think like yeah, do whatever it is lah. I know the how you can be a intern and how people in there. So I hope people in there is good, doing good, keep stronger together. Yeah. Baru pandang-pandang. Lepas saya lah, keep continue melahirkan pioneer. Dia melahirkan anak-anak yang cemerlang, gemilang dan berguna untuk negara. Berdaya saing pula. And then keep continue menyediakan semua kemudahan untuk student-student. I think like this is the group platform macam I could give a one opinion. I think like for the syllabus macam you should compare it with the industry. And that is totally different whatever you study. I mean like I know like you get UTM doing syllabus for UTM right. I feel like kita berdua kena keep it up in industry. It's totally different. Macam bila kita sediakan sesuatu yang lebih kepada industri, dia lebih how to say menyediakan preparation for the student untuk lebih getting ready to be market, to be the industry, something like that. Second activities so that is very near to the industry.